moj treći dan metodologije i kasnim. Ali pošto je praznik danas, nema gužve u saobraćaju, neće biti policije na ovoj saobraćajnici gdje je semafor užas. Tako da mislim da ću stignem na vreme. Ćao! Ćao! Eno ga moj Ferrari. Ne znam zašto i nosim ovo svetlo kad je dan, ali ovo moram da me vide. Sad smo imali doručak, ja i dalje jedem, zato što gledam istoriju. Čim završim, idemo za 10-15 minuta, idemo kod zubara. Número 29. Muriendo porque un ratito me regales tu atención. Estoy perdido en este azul de tus ojos. No lo dicen Radio La Zona. Te lo dice el conejo malo, Bad Bunny, baby, Trap King, baby. Zaboravio sam da danas dolaze Karolina porodica u tatka i teča. Tako da moram da kupim spanać i da napravim burek. I danas je nedelja, nema nigdje nikog. Hola, no te conozco, cárgame. Alice tomando fotos. Cárgame. Ay, mi papá, ¿cómo que me tanta foto? No, I'm recording. Jedan od tipičnih kolača u Peru, kolač se zove tres leche. Izgleda kao kod nas onaj koh, samo što mi koristimo jedno mleko, a oni stave 3 mleka. Tamo je jedna škola, katolička škola, i oni danas slave nekog sveca. ¿Cómo se llama este santo? Señor qué? Señor de Milagros? Nisam je dobro čuo. Uglavnom to slave i tako je ceo dan. Oni su čak danas bacali vatromet u sred belog dana. Avion jedan koji leti iznad i mogu zamislim kako oni vide od ozgo. Znači sada sam ispred prodavnice da nameravam da kupim biciklu